Wangalo yomthetho ngithi angizobaceba labantu laba yazi benzani labantu bathatha abantu imoto zabo azithelile abanama permit ngizokuthi ngithiwe bathatha akuphela lapha igcini lapho le ndaba ngeke ngafika la ngolusuku bangikhomba ngebhamu ngapha nangapha uyazi iIran iIsrael iAmerica nayiChina uyabona kumanzi phansi kumnyama kubhuqe yabona ibhamu singena ngapha nangapha musukungitshela mina ngebhamu ngihlangana lapho ngebhamu uyanyeyisebenza ibhamu mina unga lo naso unga lo mthetho ufika lapho wenza into zakho ngiphosa lomgwaqo mina wathi mengiqhashula amaphosa wathi mina ngizobe iphosa lomgwaqo kodwa ke lalela ngozicela inkinga ongitshela zona mina ngakusiza mina ngizokusiza kakhulu hayi ngeke phela ngiphuzile mengi amandla oplaka afaka ukuncane na okuncane kanti nenza njani bathi umgwaqo kanti uhulumeni akaniholelini uzocela kumina imali uyasiholela manje awuholile inyanga iphelile futhi asiholi phela ngaleyo ndlela nawe awukahleni bo awungeke ngempela awungeke yini ngizokusiza nje ngiphelile kaze njani nophe uholile ngizokusiza kanjani ungafuni ukhokha awona isilima wena isiphuphuku ubuza imibuzo engasile uyisilima nje somfana uholile mbuzi madodana inyanga iphelile sihola kodwa manje siholi phela imali ekuba enough ngiyangusisa wena usilima hayi sokhuluma account number yakho nginawo ngizokwenza iqiniso kodwa ungayijwayeli lento yakho ngichaza ayijwayeli lento yakho angifuni kodwa ngizokwenza iqiniso ngizofaka lapho utransfer nginayo account number yakho Moses sakasasebenza ngolunye usuku le moto yabo labafana ngizoyithatha ngiyiphound mina ngizoyithatha unamanga abantu abaphula umthetho mina bayangijwayela laba bazongibona ukuthi amandla akho usuku bazongibona ukuthi ngoba bazongibona ngizokwenza iqiniso ngizocela ungenzele ngibona ukuthi ngoba lapha ngizokangizwe awuzo hayi manje bafo angifunani manje lana Sekufika amadoda manje inkunzi madoda hayi ushadu kanjani Thiya mfowethu ufunani manje phela akakonakani ngalo ndlela umtshelile umfowenu ukuthi wena wesicathalala la ushaywa njengesigubhu samanzi uphi upha bangizumile labantu angishawanga mina ngizunyiwe ngeke baphinde bakuzume khona mina awushanda mfowethu ke ngeke bo wena phela akakonakali kangaka mase kufike wena kusekumele kufa abantu mfowethu kanti no akho umuntu ekumele afe lana yibona ngilala nathuna namhlanje hawe phansi komhlabathi kufa umuntu asabe sobabona kazi kubalulekile ukuthi abantu sibabone ukuthi bangobala abantu abahlukumeza ubhuti hayi kodwa akayinto encane wena shanda mfowethu hayi khululeke wona mina ke manje shada mandaba magizageza umagwaza aphindele njengezulu nje mfowethu hayi khona ngizizwa ngisafe makukhona wena ya kufuneka lokho zisonke sonke lezi zinja lezi ya izinja lezi abavo ngizobulala kamnandi lemoto nawo kodwa umthetho no sanibonani zinje eTexini niyaphila inzinja hayi bubuthi maye basibakhohlakala abantu basibakhohlakala awe nasinaboshwa ubumnikazi wale moto le moto ibolile akumele ngabe isemgwaqweni hawu yini le motweni kushuthi ngibapha nina yabona ke nje ngokukhulu ukushesha phumani ngitshelana kabi nina wena yini wathamba nje phumani bambani la le moto le yikho emthethweni le moto le ngiyayiphounda le ngiyayithatha le moto ngiyisa le lapho ngabe ngiyisa khona ubambana kamnandi uNkulunkulu wami pheka lena hey na uthambe kamnandi kodwa yeyi ngojwayeli wena
nina ngiyanibopha nina niyazi Sibopha ngifuna ukuthi kanjani? le moto ngiyile ngithwele imoto engekho emthethweni le moto Akusiyanele. ifumane emgaqweni ubutrafa le moto nengijwayela nina yini inkulunkulu wami ngaze ngayilaya inkulunkulu wami ngaze ngayilaya inkulunkulu wami ngoba kamnandi afika shisifo hayibo musungijwayela kabi wena musali ukungijwayela nina yabona ke nina ngizonibopha nina le moto iyephawu kodwa inkulunkulu wami le moto iyephawundeni le moto yabona othi ngifonele nje abantu bomthetho ngifonele nje abantu abazongilekelela kule simo Ami. Hey. Sama bayibamba. Kwenzakalani la? Ya sanbo. Awu Abantu bomthetho bafunani manje la? awu ngabe yakho le moto ngabe yakho le moto Awuhlangane kawani ukuthi imoto kabani? Wena usebenzi la. yabona ke uwe lo muntu webhamu lo oneke hlupha abantu nemoto engasebenzi la uwe lokho uhlupha abantu lalela kwebhuti ngizokubopha mina ke mina Ana ke bhuti mana u. yini Nithi umsebenzi wakho usemgaqweni hayi la. Hayi emateksi no baba. Kahle ngikusho kuwe bhuti ngithi eshaya ishopha sakho hamba. webhuti Ngoba yikho into ekuhlanganisa la uyangizwa ukuthi ngithini kwena. webhuti usabonga ngizokubopha mina Ngeke phela uthi uthi izinto ezu20. uwe lo webhamu la hey uNkulunkulu wami wena ngizokubopha uNkulunkulu wami le moto akufanele ngabe iyasebenza Webhuti. Ngeke phela ngikhuluma into eyodwa mina ngithi kufanele ngabe usebenza emgaqweni. Webhuti naba abantu bomthetho emateksini obaba lapha. Anizobona nomlisa la yini udakwe nokudaka nokwimbamba. ngiyakutshela ngizonibopha la Zona imbamba. ngenaphi imbamba yakithi ngenaphi Bayazi umsebenzi. ngicela ukuthi kulo bhuti wakho ngimchazele ngendaba yenu ngicela sekulo bhuti wakho Bhuti musungithinda. ubulo bhuti wakho Ungithindi bhuti. Ungangithindi mina. Webhuti awuzobona lesithuphu ngalesi angisazi ukuthi sifunani. Asazi ukuthi Bamba sifunani. amateksi ako baba. amateksi le moto ayikho emthethweni Ngeke ungene uhlangana lapho. Ithunala milimbi Athi wema khululeka mawami. Nasi kisilima sephoyisa ke Sengizokhipha ingano. Useyapi kumuntu omthetho? Kufanele ngiphinde ngikhiphe umphefumulo mina. Hayi baba ngidakele Khuluma naye ba. ungibulela ini hayi bafo yehlisa umoya wakithi yehlisa umoya mfowethu no ungaze ukhipha ibhamu mfowethu umuntu omthetho lo yambona ukuthi Abantu bomthetho bayanqa. azi ngiyayibuza indaba nina nifaka imoto engekho emthethweni la yazi mina nganibopha manje le moto isangene le nangizwa ukuthi ngithini phela Ngizwa. ngizama ukukhulumela wena uzokudubula lo muntu naye uzokudubula inkaba khuluma na hayi wena wakithi wena mfowethu no yehlisa nje umoya lo ubafo kuyamazi yabona vele sike sasebenza mfowethu wakithi njengoba silapha sifuna imali yabona sizama yona imali mfowethu njengoba nje sekunjena nje samani nawe ngiyakwazi ukuthi into oyidingayo yini mfowethu imali ungathi wakithi ngathi kakhulu mina ngizokusetha ya ngizokusetha khululeka imali ke into nje khona bamba la mama ngizokusetha ngiyangitshela mina Hey! Oh, kusiyami, press safe. Angazi ngabe bomthetho bakuthanda lokho wena ufuna udla imali ekobhuti. hayi manini hayi wakithi khuzele nje isinkwa sengane zami ngifuni silahle wakithi lo lesithombe lesingosipholo Salilungisa mina ngizokuthola la. bana mina vele bengithunywa udlamini mina oh thunywa udlamini vele yabona mina nomkhotholo kanti uthonyiwe nasesilima la udlamini uthe mina ngize la ngizobopha itaxi ngiyamhlupha wangithekela 2 wangitransfera ngathenga 2 mina ngiyangize mina ngize ngitshele umuntu bafu ukutransfera emalini ngitransfer 400 wathi ngizonibopha manje bengithunywe lalela ukuze ubafo angasilesithombe angasidedele emaphoyiseni uzohamba ke nawe uyobopha amateksi akophi akodlamini vele udlamini ngiyabanyanya nje yabasona mina yini inkunzi yitabantu mfowethu ngidilete phela bafethu ngidilete lesithombe isithombe ubafo uzosidilitha uma wena usubophe amateksi abani akodlamini kulenga isinkwa sami emanzini ngidle khululeka ukuthi hayi vele
ukuthi lo muntu inkabi vele ithunywe ukuthi izogada lo msebenzi. Oh. Kodwa ke khululeka ngizokhuluma naye ngoba uzwa ngami ke mfowethu. Okay bhuti, bhuti othi ngibona uDlamini lento. Umbophe, uyazi ngifuna umbophe inyawo, umbophe izandla, umbophe ikhanda, uyazi? uDlamini yisithi esikhulu kabi sethu, but sengithembe wena ukuthi wena uzawenza umsebenzi ngoba umsebenzi wakho usencupeni. Yabona? Ngoba ukube itraffic lokho kuzaphela. Ngiyamnyanya Hayi mnyanya ngempela. Mfowethu. Isekole lapha afana kithi. Awuzufa madoda kuyafiwa khole. Ngena le taxini. Ja, klar. Man, so kommt ungene taxi. Oh. Ja, sure. Hayibo. Kwenzakalani la? Cishe ngapha. Nakho Nkosi yami ngabe ngiyaphi? Yazi ngoba sena ngahamba ngala ngiyakhona. Shona mphansi wena, yazi. Kwenzakalani etaxini? Cishe ngapha baba. Ngiyabonga sufikile para God. Shona nami wena. Shona mphansi wena, yazi. Webhuti, kwenzakalani etaxini? Nenzani manje? Itaxi isahambile. Isahamba. Ublosi sebehleli la ngaphambili. Hey. Nina ngokustufu driver. Sengikhona. Sahambi ngani webhuti? Sengikhona madoda. No, bekusandeke kuthiwa bathabelungu alternation. Kodwa lo gama lelo. Uza lana bhuti ngikutshela. Wena ubungekho kufika iphoyisi lapha belithi lebabopha lapha. Kodwa ke sesiresolvile Isitabane. sesiresolvile phela akumela ejele phela into zakhe. Lapho khona afika be Supreme Court. Lalela. I-wrong odwa lento enye. Lalela ke. Kade sihambile. Ela kafowethu into ezokwenzakala. Nginani eTexini. Hayi, angingeni mina ngisangeni. Awume. Wena bona ke wena suqaleleke lento yakho. Yabona kuse ngizokuthandazela. Ngizokuthandazela. I'll pray. Ngenani eTexini phela manje adinkinga. Nangu bhebi wakho usengene phela ngene eTexini kodwa. Mina ngisahambi mina sengene. Hayi shantu mfowethu bebengena hayi. Ungana manje. Hayi bengena shantu bengena. Angishoke manje ugibelani imoto ihamba. Na uyaqinisa manje mntakabhuti. Kodwa ulaka mina Uzoshayela noma kezenjani ngoba phela ngiyakubona iziyakuhlula le thing lezi. Ngizokushayela shantu mfowethu hayi ukuthi wena la vele into ayidinga ula ngidinga nje. Hayi ngene emotweni sihamba. Ngifuna ukuhamba mina umsebenzi wakho. Sama ngayo ingagcwele. Kahle wena ulokhu usineka la usineka into ongayazi la. Wena thula mfana ngikhuluma ke mina abanye abantu bebe bekhuluma ke. Tshela laba. Ushanduka lena akudlaloko ushanduka kandaba lo. Lekhuza laphana bafana. Babatshela labafana. Hayi noma bafana ngifuna noma silinde abantu abawu2 bazoza abantu abawu2 khona kwimande sihamba mfowethu. Faka nomuntu umuntu ombonayo lana uzosana endleleni kulula phela. Asilande lo. Wena manje uzongena eTexini, uzongena eTexini.